Right. Hayibo, kwenzakalani lapha ngifundisa abantu abantu isiphilo sami sengasibhwa uNkulunkulu ukuthi isabantu ukubabona baphithizela bangakaloku bangaka nje bazofuna usizo baphila ke mangibathinta nje mangisibeka nje isandla iyenzeka lento ayifunayo wena mawethemba ukuthi lento izokwenzeka bakhona abantu esebadlale ngabantu uyafika athi ezengihambile ngayo shona lengashona kwaphela imali kanti thina mawufika la ufika esiqale isibuko yini leyenza ukuthi le mali ziphele ingenzeki lento othi wena ufuna yenze egcineni masisibona lapho bese sitholisa ukuthi kahle kahle kumele sikwenze yiloko bese sibona ingakho babona abaningi akakade bayazi ukuthi mawufikela kimi uyayithola siyathokoza ufanele ekhaya uthini umuntu ohleze ekhaya ungasebenzi uthini intombi ingaganele uthini usomabhizinisi osevele wawa lapha ngeqale lapho nje ngithi umuntu ohlele ekhaya uhleli lapho umbukele inombolo zizovela lapha ngezansi ake uthi mawuyibona le nombolo ungalenzi noma ngabe awukaboni ukuthi uzenzani kodwa ngelinye ilanga uzoyidinga ithathe le nombolo ngoba ikhona lento ezokushaya ngenye imini kodwa ngabona noma ngake ngezwe ngayo uNtombo mangabe ngafika kuye mhlawumbe ikhona into engasizakala ngithi ke mntwana ohlele ekhaya akasebenzi akafane nawo ngizofika nje mina ngifake ibhani uwasha ukolophe bese siyabona ukuthi ngeke uthole umsebenzi laba bamabhizinisi nginazo-ke izinto engizenzayo kancane kancane okuqala bangabona amabhizinisi lawa amakhulu into engiyenzayo ngunikeza nje isigubhu unikeze sona ngithi awuhambe ufike uthi sibone ukuthi after 3 days 4 days bese ungitshela ukuthi kwenzakalani emveni kwalapho usukume phezulu nawe ube umuntu njengabanye abantu omunye umuntu ofisa ukufika la emhlabeni la engikhona khona la ePort Elizabeth indawo la ngikhona khona lapha eSpasi lapha engikhona khona njengamanje bathi kuseduze lapha engisebenzela khona uma lapha ngitholakala khona uma ungishayela nje nginika direction ukwazi ukuzofika la ngikhona khona ufuna uthola ibhafu noma ngabe uyabona ukuthi izinto zakho ayihambi kahle unyama uyangifonela nje mkhulu ngifuna ibhafu lapho ngenza kanjani utshela ukuthi hayi phathi engaka nje ufike ngikujijele ebhafeni sikhanye into zakho zifundeke kumele neminye imigilengwane salokhu silandelile sinomyombo singoba sibalethalile sibaletha ngeqiniso naleswayo sileqale mabuku amakhala abahlala khona ngoba asifuni ukuthi silethele iy'gembu silethe abantu abangoma-original abona bendabuko laba ababuye babuse ngisho emazini bekulwele ngempela ukuthi into zakho ngempela ziyakhanya bezama ukuvula ngawo wonke amandla bekhulwe ngazo zonke indlela ukuthi uma kuhloka umuthi kuvula umthandazo uma kuhloka umthandazo kuvula umuthi kumele-ke sibahlonipha abalabandabuko abafana njengalaba abakwazi ukuyisikelela nokuyithwesa umthwalo bekwazi nokuyinikela ebantwini. Hayibo bodokotela kahle nibuye nihlangane ya impela mfowethu sibuye sihlangane njengoba usibona nje siphila ndawonye futhi sineminyaka silokhu sindawonye sizinya ngathi na ezingenamona sikwaziyo ukuthi siphilisane siphile nabantu noma yiphi inyanga efikayo kithi mangabe kukhona into eyidingayo siyayithatha nje siyisondeze eduzane sithi mfowethu na indlela naye asibonise ngoba ngeke uzukwazi konke
nayo indlela lesihamba ngayo makhona engakuboni kahle kumfowethu angiboni kahle lapha manje lapha senza kanjani makanjena ngoba izifo eziningi kwehlukahlukene malana senza kanjani asho kumfowethu hayi cha ngibona ukuthi asenze kanje ngolwazi lwakhe ngoba asithwasanga ngendlela efanayo futhi asithwasanga ndawonye phuma kanje siphume kanje emveni kwalapho ke aphile umuntu kunjani baba dokotela uDr Menyuka sibona nayinkumbi lapha siyabona unokwa uBhodlumlilo ukuthi nibuye ndibane nihlangane hayibo ngabe nibuye nisebenza nonke nawe dokotela ake ngiqale nje ngithokozise ngibingelele ngoba phela sihamba nezinto emzimbeni thina singabantu abahamba nezinto emzimbeni okufanele ukuthi mawenza into uqala ubike kuqala uyabona nje manje njoba ngishaya empempe abanye bazodideka ukuthi uyishayelani manje ngoba bamile nje siyababona kodwa ke ngithi ke mina uma ngizothi ukuphendula umbuzo wakho siyadibana impela uyabona lo msebenzi wokusiza abantu ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayabona bonke laba bantu bayafika nakusasa kobe kunabanye abasha ngenxa ukuthi ke asisebenzi insuku zonke sisebenza nje umsombuluko sisebenza losibili nolosihlanu nomgqibelo nesonto kuhlezi kunabantu abasha nje njalo nje abazofuna usizo manje ke sithe asizobanikeza inhlanhla namhlanje mina ke ngile nyanga ebuya ikhandene impondo njengoba ngibona nje ngiphethe luphondo mfowethu ngikhanda impondo mina ngiyazi inyanga eziningi zithi ikhanda igubhu mina ngikhanda impondo ke nginyanga yempondo manje ke sengisho ukuthi ke lezi impondo zami ziphethe izinto eziningi sizokhuluma hayi lolu phondo lolu uyabona njengalolu engiluphethe nje luhlanganisile mfowethu kodwa luhlanganisa izinto ezintathu kuphela nje oluzenzayo luyaqina luphinde futhi lube nenhlanhla luphinde futhi lugade security mangibeka nje ngolimi lwasemzini wena mfowethu yingakho dokotela ngibona ama-owner la osomatekisi yebo inkumbi zabantu amabhizinisi ku-agriculture yebo ingakho nje baningi namaphoyisa siyasebenza nawo kakhulu namasotsha siyasebenza nawo kakhulu uyabona nje mawunganalo lolu phondo suku sasemuva kakhulu angifuni qamba manga ngoba lolu phondo luyakwazi ukuthi mawunalo lusebenze lusekhaya ulubekile wena ule kude ngisho ngathiwa useTanzania noma ngathi useGoli noma useCape Town lolu phondo ulubekile ekhaya lukwazi kodwa ukusebenza ngoba lolu phondo siyalinka kuwe siyahlobanisa nawe sibe nibe nobudlelwane nikwazi ukucommunicate ukuthi manje kubi suka la lolu phondo lolu lusuke likhuluma kuwe emzimbeni kodwa lube lihlele ekhaya salulinka kuwe salihlobanisa nawe salimatanisa sakwenza wena nalo naba umfowethu ubhuti nomfowabo okanye nodadewabo okanye usisi nobhuti kanjalo nje nifana kanje okanye umama nengane ake ngisho njalo bodokotela bami iseyindlela iseyindlela sisazokhuluma saphambili ngikungigubha nozendivela obala ngiyezwa balokhu bekhala ngani inkinga benokulingaveli ngicasheleni yini nanibeze inyanga ebengafuni ukuvela kwi-TV yini nibeze inyanga ebengafuni ukuzwa on social medias ngifuna uku-understand lapho bodokotela yini bengafuni ukuvela nebodokotela sonke lesikhathi cha uyazi uBhodlumlilo Bhodlumlilo ake ngichaze nakho ngapha yabona nje mina noBhodlumlilo wangempela ngoba uBhodlumlilo wangempela lo bakhona koBhodlumlilo abanye kodwa ke lo wangempela engikushoyo ke asithandi thina ukuthi sigamise angithi asiyo lenhlobo ephakamayo angithi uyabona nje noma ngabe futhi sisebenza nawe sikuyale sithi hayi ungaphakami ngabantu futhi ungaphakami mase ubona ukuthi unezinto bese uyaphakama uyabona lokuvela nje koma TV sesiyavela nje ngoba niyasigubha niyasilandela
abantu bendaba ke yibo laba Bhodlumlilo abathanda ukuthi mangabe bafuna ukwazi ngawe sesiyangichazela ukuthi singobani sina sisuka emakhaya kwaMhlaba yalingana la sisuka khona ungasibona nje sihlangene kanje sisebenza endaweni ezihlukene kodwa sisuka emakhaya la sisuka khona kwaMhlaba yalingana la sisuka khona eJozini ikhwama senisikhala ezinganani iphethe ikhwama uyabona nje mina ngineminyaka eminingi kakhulu manje ngigijima la ko28 weminyaka kusukela ngemncane ingiphethe lento kodwa nje ukuphatha umuthi mfowethu mangikhuluma iqiniso phambi kwabantu ukuphatha umuthi nje ngineminyaka nje e15 kusho ukuthi u15 years ngisiphethe isikhwama somuthi kodwa ukungenwa lento iphile nje kimi iminyaka iyale ko28 ilokhu iphila nje lento kimi ingisebenzisa ingihlukumeza bengithanda nami ukuyohlala esitulweni lesijikayo ngijike nesitulo futhi nginalo lelo khono lokufunda ngoba abantu abaningi inyanga bayithatha kancane Bhodlumlilo nawe mfowethu bavele bathi ayifundile uyayibona lonto yebo asifundile kodwa ukungafundi kwethu kweyame ekuthenini idlozi belikusebenzisa kanjani njengami nje mina ngifundile kodwa idlozi la ngikhipha ezintweni eziningi nganaka lona ke ingakho ngenhloso ukuthi kusiza kusinda abantu Bhodlumlilo cha impela mfowethu usabeka nje nami nginesikhathi impela njoba mfowethu umbuzo wakho umuhle ngalohlobo ukuthi sinesikhathi singakanani siphethe lezi ikhwama cha mfowethu iminyaka icishile nganene kamfowethu ngoba mina ngithi ing14 kuphela iminyaka ngiphethe lesikhwama ngisiza abantu nami ngangithanda ukuthi ngibe nezimali ezinkulu ngihambe ngeemoto eziphezulu okanye mhlambe ngifunde ngaleyo ndlela leyo kodwa akwenzekanga mfowethu ngoba mina ngangifuna ukuba uthisha kodwa ngesizathu sokungenwa ilabantu abadala angikwazanga ngoba ngabona ukuthi noma ngiqhubeka ngithi ngiyazama ukufunda vele kuyacaca ukuthi angizukuyenza lento ekufanele noma engithi ngiyayithanda ekugcineni angilalele bona hayi nangempela ke ngakwenza lokho ekugcineni kuze kube manje ke solo ngiphila lo umsebenzi nje angimazi umlungu angiyazi neCV ukuthi ikhandwa kanjani kodwa ngangithanda ukuthi nami ngibe umuntu osebenza kumlungu mfowethu cha ngibonga kakhulu bodokotela babukela emakhaya ngicela niphese subscribe nithathe inamba ngezansi noma bezisho bona ngomlomo ningazi nithi ngibabambe ngophondo udokotela baba Bhodlumlilo uthethe nje inamba zakho ngezansi umuntu azizwe kuwena engathi ibholo umshini Nkosi yami cha mfowethu inamba yami ibizeka kanje 082 434 yebo 83 yebo 02 yebo akuphindela dokotela ithi 082 yebo 434 yebo 83 yeah 02 madoda yimi lowo uBhodlumlilo loyo uyathola ku Facebook ngikhona ku Facebook ngikhona ku Instagram kuko konke lokho ngiyatholakala uBhodlumlilo Dlakadla mawuthi nje Bhodlumlilo Dlakadla yimi loyo madoda hayi udelile mina udelile ithi ingayitafuleni inhliziyo ibe encane impela Nkosi yami jabule kakhulu baba Spokwe Sendiya ngikhona ba ngilindele inombolo social medias ama-handles madoda khona ngikhona wemfowethu ngikhona kuzo zonke lezi zinto kodwa ke ukuthi ngiyavilapha nje ukuyisebenzisa uma ngabe yazi lezi zinto ngivilapha ukuyisebenzisa njengokuvilapha ukukhuluma isilungu ngiyakwazi ukusikhuluma kodwa ngiyavilapha nje ukusikhuluma ngikhona ke ku Facebook ipage lami angazi noma ngingalisho yini mfowethu ulisho nje impela abafuna ukungilandela epageni lami vuka Spokwe Sendiya usebenze vuka Spokwe Sendiya usebenze mawungene kanjalo uzobe ungene kimi inombolo yocingo i-cellphone number ke lokho bathi cellular bamba ke u072 95 46 709 yebo iya WhatsApp leyo na awuyiphinde number 072 95 46 709 iya WhatsApp futhi iyafoneleka kodwa mawuzongifonela ngale kuka 10 ubhasope kungenzeka ngingayibambi ngoba isuke sengilele bese ibanjwa ilokhu okungaka okuhlala eduzane kwalolu phondo
lokho kufishane mawufuna ukwazi kabanzi ngakho hlala emnqebeni ungifonele sizokuthola ukuthi ufunani. Hayi bele bendabuko Yebo. awu ngiyathokoza mina ukuba nani ngiyathokoza ugcine ngihubhe ngize ngimthole lokhu nimbaleka nganibamba namhlanje ngiyavela sibonga kakhulu Thokoza khe emakhaya Siyabonga.